Hai pencuri zakat fitrah, kata ngok, terima kasih, henteu terima kasih. Nyong kau pegai cenak ke lah wayang hana terima kasih tiga opi. Ubah aturannya ubah. Enggak yang hireun lon mono. Kok lemak ta tai paju atrah reum nya hek sumti ke. Maka kali ku pegah padum go puasa engkau likut kali ku pegah. Ke fakir 2 hari tingo. Ke miskin 3 hari tingo. Ame ngembeca payah puak kan pencurian. Dia kan payah taulang tata sot. Icau ke kan makanya kan nyo nak ente ne beredar video bo nyantik kana awak nak rok tapi biasa mai roknya kaji kempeun wa nam teleh yang. Nyo ente ukeunyo wa tani bayi berzakat fitrah ummi ya tani bayi zakat fitrah ukeunyo ne mepeng ju bena kuasa. Odo ne nak kemudahan ke bila Allah ne mai surtuh ribe. Oi apa aja nak peng ribe ne mai ju 200 ribe. Kepu tengku ne sedekah. Nama sedekah, 4 nebo zakat fitrah, yang 4 zakat fitrah ulun tuan yang kamu padung dua orang yang Allah pu wajib ni batonyo, ulun terah ke tengku. Yang 4 sedekah lu majud. Itu yang kupu sedekahnya, sedekahnya untuk nepesapat mandum, iaitu ni cok ke ame, ujrah misi dro ni ungkoh kerja ni berfitrah, bele ni uat berehnya ni bagi 2 buah senai mentang, fakir dengan miskin, dro ni rot peng mentang, bek peng pini uat, je pini uat. Perah menanyo. Mado pegale, urang hanale male. Jatah ujrah misi si urau kerja padum yang dongkum tua. Padum si urau kerja. Serta mempeluk. Yo 200 hanyut. Mam yo kata bompang ne putambang rak likot. Bukan yang cuba-cuba. Hana jelas-jelas. Kecah pun aku boleh fitrah ke mahal. Kalau yang manjut dongku hana tabuh fitrah. Mesti hana tabuh nasah. Nyom yang hana mubah lam tunyo mentang na laporan-laporan negatif. Ne preh. Dakwah ukur ku pegah. Beli ni buh fitrah menasah. Mah berdek ke dia peti-peti awak yung. Kai preh-preh na. Mana ni babu yung. Preh je nak awaknya ku boikot mandum ya boh ko. Pakan gaduh kepercayaan katanya kepada orang Tuhan dai lagi kan ku. Wadai bagi duduk yang galak droi. Wadai tak pernah menang salah. Dak mesti berterima kasih.